I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Nginibingelele phindze nginemukele esihlokweni sethu sanamhla serhapsody yamaqiniso lekungiyo incwadi yekukholwa yonke amalanga lesiyibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla-ke ngumgcibelo 15 kuyinyanga yeNdlovulenkhulu eminyakeni osedulo wa-2025. Singaqhubeka nesifundo sethu salamhla. Ngiyathemba ukuthi niyakhumbula ukuthi sikuso sikhathi setinkonzo tekuphiliswa ema-Healing Streams Live Healing Services nemfundisi Chris. Sethemba nihlanganyele nathi itolo ngalesihlanu. Tinkonzo-ke tiyaqhubeka lamhla khona futhi ngayo insimbi yesithathu. Singakujabulela ukuthi nisiphe ubufakazi baloko inkosi lenendele kona lokuhle. Ningasebenzisa lona leli likhasi lesihlanganyele kulo khona lamuhla. Sitawuqala ke sifundo sethu. Umfundisi usipha sihloko lesimnanzi kakhulu lamhla uthi Kristu lophila kuwe. Kristu lophila kuwe. Umbhalo wokuvula siwuthola encwadzini yabaseKorinte bekuqala sahloko sesithupha sifunza livesi le-17 uthi kepha lo tihlanganisa nenkosi uyawuba moya munye nayo. Uyavula umfundisi uthi umhlaba ungacabanga ukuthi buKristu buyinkolo nje ngekuthi tintfo letiningi letitsinzelana nekukholwa tikhona kuko. Kodwa lokho akukwendi buKristu inkolo nje. buKristu busho Kristu aphila esitsheni lesingumuntu futhi kungumsebenzi wethu kusita umhlaba ulati leliqiniso. Amen. Inkolo mbambambamba iyimidamo yemuntu ukuthi athokozise uNkulunkulu. Itsenzelana nayo yonke imisebenzi bantfu labayendako kufinyelela kuNkulunkulu. Kodwa buKristu buqala ngalokwehluka embamba budlelwane. buKristu bubuNkulunkulu lobubonakaliswa emtimbeni wakho wonke, ematsanjeni emtimba wakho kanye nasengadini yakho. Ligama lenkosi malibongwe. Uyachubeka umfundisi uthi buKristu abusibo kuzama kwetama kuthokozisa uNkulunkulu ngemidamo yakho umuntu noma ngemisebenzi lemihle. Kutsinzelana naNkulunkulu aphila kuwe, ahamba kuwe futhi atibonakalisa ngawe. Kulizulu leliphila futhi lisebenta kuwe nangawe. Na ukuqonza lokho utawubona ukuthi awusaphili ngengadi njengabo bonke bantfu nje. Kulobu Kristu siphila ngamoya. Ligama lenkosi malibongwe. Waze waba mnanzi ke lo mlayeto. Kulobu Kristu siphila ngamoya. Amen. Lo munye ngathi umfundisi Chris labanye baholi basemlandweni babubuda buKristu ngenkolo. Kwekuqala kumele uqonze ukuthi sambulo sinekuqhubeka. Emlandweni baholi labafana na Charles Finney nalabanye balisebenzisa leli gama enkolo ukuchaza bona buKristu. Kodwa lokho kwabuya ngekuqonza kwabo kwangaleso sikhathi. Bebanganako lokho kuhlola nekuchaza emagama ngalokujulile ngendlela lesenda ngayo lamuhla. Amen. Asesiva umfundisi uqhubeka uthini uthi kungako leBhayibheli lisiyala khuthalela ukuthi veta wemukelekile kuNkulunkulu ube sisebentile sethembekile kuye leside emahloni nalesiphakela kahle livi leqiniso. Lokho sikuthola encwadini yaTimothy 2 sahluko sesibili livesi le-15. Umfundisi uthi buKristu kukuphila kwaKristu lovukile emtimbeni wemuntu. KubuNkulunkulu buphila kumuntu. buKristu kukuhamba ngco kwaNkulunkulu lophilako enhlitiyweni yemuntu. Kubonakaliswa kwakamoya enyameni. Mayibonge inkosi. Ungakalicondzile liqiniso angeke uze uphile impilo yebuKristu lephelele. Utawuphila umfanekiso walokungiko. Usho nalowo mfanekiso ungabukeka umuhle kodwa awuqabange ukuthi lolokungiko kukhatimula kangakanani.
Nangabe lobu Kristu lobuyinkolo bubukeka bubuhle kuwe, awucabange ukuthi kungendekani nase wemukele uphinze uve kupheleliswa kwebuKristu. Kristu aphila kuwe. Haleluya. Saze saba mnanzi isihloko sethu salamuhla, Kristu lophila kuwe. BuKristu abusiko inkolo nje, kepha nguKristu lophila kuwe. Ligama leNkosi malibongwe. Ngicela sisho umthandazo, ndawusho lamavi nilandzele mina nithi: Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngesambulo sebuKristu. Njengempilo yaKristu lovukile lophila kimi, Kristu kimi ungenda ngivikeleke ekwehlulekeni, ekuguleni, nekufa. Livi lakho liyaphila kimi, likhicita imiphumela lemangalisako, futhi ngami labanyenti balethwa ekwatini liciniso lakho. Egameni likaJesu, amen. Qhubeka nesifundo ufunze incwadi yaJohane wokuqala sahluko sesihlanu, uqale evesini le-11 uye evesini le-12. Ufunze kuba seRoma sahluko sesiphohlongo livesi le-10 nelivesi le-11. Ufunze nge-English Standard Version. Ufunze kuba seKolose sahluko sekuqala ivesi le-16 nelivesi le-27. Hlelo lokufundza leBhayibheli ngeminyaka munye. Ufunze incwadi yaLuka sahluko sekuqala uqale evesini lekuqala ugcine evesini le-25 kanye nencwadi yaDeuteronomy sahluko sesithathu nesahluko sesine. Hlelo lokufundza leBhayibheli ngeminyaka lemibili. Ufunza incwadi yaMateyu sahluko se-23 uqale evesini lekuqala uyogcina evesini le-12, bese ufunza incwadi ya-Exodus sahluko se-24. Ligama leNkosi malibongwe. Ngisingakahambi angiphindze ngikukhumbude ngato tinkonzo tekuphiliswa ama-Healing Streams Live Healing Services. Nalamhla tiyachubeka ngensimbi yesithathu. Ningaphuthelwa, tshela wonke ahlanganyele kito letinkonzo. Umfundisi utabathandazela abantu umhlaba wonke. Nawe utawutfola lusito loludzingako. Ligama leNkosi malibongwe.